Fatal fatu Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo so fo. A mai so tapo inga Atamua matina matua. Tela ho mo mai ai tato fasalonga le nei tula malo le soifu e usinen fa. Mai le whamsinonga e mulinu u, na Atamua le mata upu o pea ai le taimi nei lumo le whamsinonga wha aitu malo. I le saunuanga wha apito al te maitai whamsino. Le fionga talasa atoa sa anga. Whaasanga i le vasenga o le au whaasara lau matu stala o lo o li ipotia tawul manga mai lona potu whamasino. Mai ata waile li ipotia le newspaper o le Samoa Observer i lo lato li ipotia o le lato fono tanga i tuano o le potu whamasino i le asolua. Ai le avatua se wha i unga al whaamsinonga e tatau o na avatua lo ia i luma o le whaamsinonga. I le saunoanga whaapitoa la valea le fionga al whaamsino na ia toi whaamanatu mai i le vasenga o le autu stalm lau whaasalau. O matu pala pala o le avatua le whaatua tuanga i le amiotonu. Ai wali ipotia fo iata o isi mo li mausatau mo whaile whaamsinonga e pui pui. O lana whautuanga i tu stala o lo o yeita i ala ma aua le tu ua fua iai nisi manongi ese mai il whamtalanga. Ia sao maami o tonu, reporting is fair, not sensational. Na ia sauno foi mo ila tona au mai whaamau ni ngai awa ia tua il whamsinonga. E a watu iai le whaatua tuanga il whamsinonga. O outou ua au mai, o lo outou i loa mata upo o angia i to tonu il whamsinonga. Ai o nisi tala i tuatu, e fesilingi ai le moni mal whaamaoni. Mai o le tua lalo il whamsinonga i ali poti sao. Awa ua iai pā pui pui. Ai o mata upu ua li potia o le ao o iai le whaamsinonga. Ai o le ao o foi iai, pena whaape feo na li potia. Na ia sauno foi i le tāu o ngā luenga le au whaasalalau ia pā pui pui, e ala i le media guidelines, po o ta i ala i le ngata o le whaamsinonga i le media, ai o tangata o lo sa ili awa noa mai sa uma. O le umane o lana sauno anga whaapitoa i le au whaasalau, ma whaatoa a mata i loa le mata upu whaawau. O le asona nafi. Inisio tala mai lama le whaamsinonga o whautua i nai le whaamsinonga mawalunga Justice Roma, le tina o ali i e to alua o moli ane leo leo, e vatun pepa whaamau ni e langolongo ili tal sanga mo le tatala o la ua itua, e a wai i le maliu la Atamua. O le mta upu lena whangaina le amtango le vai sonei. O whaamau ninga mana umia le whaamsinonga e au fia i se tal sanga tustusia, o le kopi o le pepa maliu mwha maumau ngai loa ai le sootanga wali ia i le tama maliu. Matoe o atu i whamsinonga i le aso atai au le sfraile lua se fulua yuni. O le mta upu lean tato lipo ti atu mua mua e sootanga i ali i talavou. Na pu e ane e leo leo i le fale whamsino i mulinuu i le silia malvai aso talwai peitai. O le tuliloa a leo leo na mawane ai fwala au whasaina wa upenga matautia la au malo simpul fana. Ita wal mangal mta upule wato e watuai i la lol va inga leo leo pe te li kalolo mo kalolo le malie mai se to alua ya Peter Yando vesasi o pe te rumlo tu fanga lea enga. Ina watalia Justice Romal tal sanga leo leo mo se taimi ta pena umane ai lanto fa momonga ma to e vala wale mta upule le vai so fau lua to lua yuni. Mai lamal whaamsinonga wata tala i tualeli o tiota wa tolu lua tau sanga o le au waa ma tāwita whaaftai lua tasi tau sanga o mangyangi i la lo tuutunga ina wola te ena o la molianga i so tanga i whala au whaasaina. O molianga o tiota wa i le umia o le aisa tasi tesimal fitu ono kalama umia o mali wana i tolu lua tesimal wha kalama. O lana te e whaamawina il whaamsinonga mwhaatulanga i le aso lua 5 Novema e whai le whaamasinonga. Ai o tuutunga ia nofo pea i le au waa, saini leo leo i o whenga wha alua le vai aso, aso lua mo le asfraile au le ital sulua i le awa uli. Ma aua, ne itoe mōli atu ise soli tu la fono. Ai o le li o tāwita whaaftai lo ia te e fo i mōlianga uma leo leo le umia o le 5 ma le awhasika le ti maluana. Ma ua atofa fo i le aso lua 5 Novema mō lona whaamasinonga. Ai o whautua e nofo i mangyangi saingini le ofisa o leo leo ia pia ia solua mas folaile a o le ital sfulua i lea wauli. O le whae ungol masino me, le na mawai masini po eata o lo o wha pi po moli i au tafo le awala ngao i o inga la ua nei o tuua i ai i le tu lei o le whaatawina o le aisa i le maketi a. Aita o le mangol whaamsinonga nafi e lua mo li maua leo leo lo naiva ma le se fulu o mai ai la vana nafi i le asolulu sfulvalua yuni a la mo li mau. O tau ofe ta alonga Atamua, matupu o la right. O tau ofe sana no foi si umu la ingolon to lua le taimi o fasilingia.
lana moli mau sa whaapaanga whaafai whaatoanga povi, ma tupuola, ai sa ia vaia ia Samuelu. Ai o tupuola o le mataisi umu sa nofoi Australia, a sa ta ilua vaia sa masau i Samoa, e pe ona ia whaamtala le whaamsinonga. Peta ina moli mautau ofe, o ia e whaila na la fumanu o maumanga masa nofofo i si umu, ili tau sanga lua ota si lua o lua tolu, ili aingolon to lua, ma ena te ilua Samuelu, mamasani ai foi. Ia ta o lua ota si valu, sa iei Samuelu si umwe o lava lua o lua tolu. Samuelu sa nofo le fale o tupola ai amalanga tupola na moli leo Samuelu masivai i malolo le lei. Ma lua o lua tasi ile lua o lua tolu sa iei lua ai sivai. Ai o Samuelu o tanga lue malo si iei lua fai ele tise ma insinia e iei tu le lei mai tu le lei ai o tangata pepelo. Ma lua o lua tolu lana moli mau o ni mea fafau. Peitai, na whaamana tuane ele loia, tautala i mea na eva ai iai aile o ni o manatu. Ma ia whaamtala leo o atof pule ai ai anuali lua o lua tolu, ile fale o tupuola, wo ese Samuelu masivai, wo ili isi mea, ai wa umala lato ngā luenga, ai wala tafa whao ai male uso o tupuola o mano ili fale o tupuola, ma amatai lo na tala noa le moli mau i atau ofe, i tala whaalongo, ma whaasalave i atu e natele a maneni tala whaalongo, e pei ona ia whaamatala, tala whaapea, o ni whaamtalanga nā whipulea ina whai atu ina ua tau nuu il whalo tupuola. Ma tu e whaamanatua ni ai, ele whaamasino judge talasa, ile au whaasalalau, le whaasalalau na o mea i te tawana li poti, ma tu e whaamanatu fo i le lo ia leo leo ilana moli mau, e tau na o le tala whipulea ai le o isi tangata. O lana tala sa alua tufpulea i le whale o tupuola i si umu o la iai ma le uso o tupuola o mano i le aso. O lana moli mau o le tau sangalu o lua tasin whaato ala tau mafutai ma Samuelu masivai. A alu tupuola i Australia o no ole o le ngadi i le malolo le lei. Peita ina ta watu ia le lo ia Samuelu Miss Catherine. O le lua o lua tasi o lo nofo sivai vai tele. O le tala fo ia tupuola na whaato ao o ane sivai ina ua umale whale i malolo le lei le lo o lua lua. Mātangi ai le FSS ia mōli maui e lua leo leo. Ma whai ane tau ofe i le loia. E fesili la ia hatupola. Ai na tele o whaaseseina le mau atupola. Peita ina tali le loia Samuelu. E pule le whaamsino. I le mau na te tali aina ma tali tonu iai le whaamasinonga. Ai tali tau ofe o le whaamsino ia le na. Na tuli fesili, LKC ia Richard Marjan ia tau ofe. Wa uma ona ia moli mauli tuspa ia, e ta ule mea moni, ma tali tau ofe sao. Peitai, na ta ue Mr. Richard, a na ta ua lau moli mau mea manu e ta ule whaamtalanga mua mua tupuola. Ai le ai awa e tele iai. Ma fesili lo iai le lo ia, po le ale mea na tupu, moli mau tau ofe. Na aluloa Samuelu ilunga o le tau tai iae, malana polkalame aluloa fo ia, tali atu iai ilunga o le polkalame le mau tau vi inga. Ma ia i oe na whaasala ia le nuu i le lima se lau tala. Ai olo na ita ia Samuelu. Ua vevesi ai le atu nuu. Ma sala i le nuu. E whaatatau ia Samuelu malana mōli mau. Peitai, ina ua tau atu ia i le lo ia, le tusi ale a inga o lona to lua i le nuu. Na whaasala i loa ia. Ma toe sui ai fo il whaamtalanga tau ofe. Ele i whaasala ina ia ono o Samuelu na sala ono o le tūla fono le nuu. Ma whaamanato atu ia i le tamaita i lo ia miru lui. O le itu te te e tali le fasili. Ai manatu tau ofe o whaase fulu na whai atu le fasili lea. O le tali lava le nae tasi, ma toe whaamanatu ane ai, e le whaamasina o Judge Talasa, i le lo ia Samuelu Richard Marjan, le laina o ana fasili. Mai lava le whaamasina o ngai o ane i povi le laina o fasili, ma moli ma waitau ofe, na alua atu pulea i e tau, o na la lango le whaatau o povi, peitai. O ta watu ia e Richard ia tau ofe. O le mōli mautus tu si a mano. E le ai se taimi na ta ua e whepulea i le whaatau povi. A wā o le a mōli mau mano e tele i ai. Mai o le asau fo i tupuola e mōli mau. E le i ai lo na uso o mano i le talanoa ngā ma whepulea ai. E te pepelo. O lau mōli mau sa o fo atu e whepulea i ngā ruenga mō oe. Ai o le asau whepulea i e mōli mau e te pepelo. O le asau fo i mano e mōli mau. Ele i ofo atua whepulea ini mea, a wā o le tala whepulea i, nā o ia sa wheiloa i matupuola. Ai tali tau o wheia, o le tala lavale nā whepulea ia, ai sa iai. Masunu i atu iai ele lo ia Samuelu, Mr. Richard, wa e sa te pepelo, wa e pepelo, o lau tala, ona o lo wita ia Samuelu. Wa e o le ngia le whaamsinonga, ona o lo le fia fia.
Malawai e tau ofelele mafau o Mr. Marchand i le whaiane o ia e pepelo lana mau ua tau toai. Ele o au o stangata soli tu la fono o au le mori mau sa la to iai matupuola mamano, sa la to iai matupuola mamano. Matai lo le sfulua i le awa uli o le salulu, malo lo le whaamsinonga mo le sfulu minute. Malo le soifua au sinefa. Se tautua le na lau Samoa Entertainment TV mai Samoa le nefo iaso e wha moe le lofo le tua tātou tui whiro e fo i aso atai au se wha poponga ai ma whaptai tuai i le Wendy's Design mai funga lei mo le wha la e.